One hand. You can use both, no problem. Up to you. Yeah. It smells so good. Not so good? It smells so good. Oh, yeah. Oh. India, Netherlands. Oh, you are from Netherlands? Yes. And you are from India? Yeah. Oh, yeah. You always live Pokhara? I live here. Yeah? But before the COVID, we was in Pokhara. And then Yeah. after the COVID, we moved here. Yes. Okay. And you still tour guide? Yes. Okay. Which So- tours do you do? Most of them. So we do Everest, we do Manaslu, Langtang. Did you ever do the real Everest, like the full Everest? Yeah. Yeah? Yeah. Whoa. I mean, we don't have a license to go, to take our clients to submit to the top. Yeah. But I take my clients Yeah. till the base camp. I mean, yeah. Okay. But you ever did the top? No, Okay. I don't want to die. No, I have a beautiful wife, my kids, so. Yeah. Yeah. Yeah, I People, get that. yeah, people buying a ticket to die there, Yeah. Do a lot of Sherpas die? Yeah, there are. Yeah. Even this year, Yeah. Even this year. विदेशी नानीहरूले मोमो बनाउन सिक्ने खाने 2 प्लेट त यो पातलले 2 प्लेट त खान्छ होला अरे ह के छ भन्छ तपाईको विचार त्यसले खान्छ होला अलि धेरै त भान्जा पनि केही जाओस् न यसमा मेहनत लाज मान्दिने बिगाडिदिन्छु मैले के ल आज हाम्रो किचनमा मोमो पाक्दैछ मोमो खाना आउनुहोस् Okay. बनाउन सिकाउँदै किनकि उहाँ चाहिँ भेगी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ चिकन मासु कुनै पनि नखाने अनि यो पछाडि फेरि तपाईँको चिकन मोमो सुरु हुन्छ So this is your first visit in the club? Yes. I love it. Thank you. Beef are so kind. And momos are so good. Not perfect, but The perfect will come. And we are with basmati. Huh? Ah, look! सुके तासी सक्यो No good. बनाइदिनु बनाइदिनु जति खाए पनि के भएर बनायो भने अलिक केटीले सबले खान्छन् आमाले मासु हाल्नु इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल Yeah, it's very good. Super good. And what do you want to become? Footballer? No? के भन्ने हो त थाहा छैन यो खोला नि त हेर त तिम्रो त सब पसिना पसिना भएको छ खेलेर Are you the only son or more children? No, one daughter, one son. What's that? One son, one daughter. Oh, okay. My daughter, she is doing homework now. Ah, okay. But she will be here later. ल ल ल मलाई सुनिल दाइसँग बसेर ल How old is she? 14. Okay. And you are? 12. 12? Yeah. पिरो होला फेरि Do you sometimes go with your dad to the treks or not? हामी मसँग ट्रेकिङ जान्छौँ गयो कि गएन बरे Yeah, I go. Yeah? I did. Really? Yes. Yeah, they enjoy a lot. Yeah, nice. पर्दैन होला के देखाउने हो कति देखाउने हो So they did twice. One with my Finnish group. Yeah. They are very old, okay? They are about like a 60, 75, 65, yeah? And yeah, at that time, it was about 3 years something ago. So he and my daughter, Yeah. they did with me. And then this peak season, we did a family trek. Oh, really? Yeah, we did family trek that's for nice. three days, yeah. And where? It was in Goripani Pun Hill. Okay. Yeah. Good hill. That's Yeah, nice. yeah, Goripani It's a Pun Hill. really nice view there, Yeah. right? Dallu, how was Goripani Pun Hill trek? Too good. Too good, beautiful, huh? You like it, huh? Yeah. Yes, डल्ले त डेन्जर हिँडिदिन्छ That's nice. Was it difficult? के डिफिकल्ट थियो कि थिएन Little bit. Yeah.
Oh, देयर वाज लट्स अफ स्टेयर्स होइन भाइ स्टोन स्टेयर्स yeah. एभ्रिथिङ ओके There. राइट Was the view pretty? भ्यू प्रिटी थियो Nice mountains to see? Yeah. Yeah. वाट भन्नुभन्दा है पार्डन प्लिज भन्नुपर्छ एक्सक्युज मी भन्नुपर्छ No, it's really good. अँ, बुझ्यौ वाट भन्ने होइन No, good. Good. वाट पार्डन प्लिज भन्नुपर्छ के भन्ने अरे What? अनि त्यो नयाँ कहाँ थियो त्यो हात लगाएर अनि त्यहाँ छुन भएन I banana. अँ राम्रो बनाइछौ तिमीले बनाउनलाई What? Yeah. राम्रो बनाइछौ कि नि ल त ल सो इट इज अ गुड टिम वर्क नाउ Yeah. 15-20 प्लेट मोमोलाई 1 2 3 4 5 6जना म 7जना छोरो 8जना 8जनाले बनाएको मोमो अब यतातिर तपाईँको यतातिर भेज मोमो र चिकन मोमो काट्दैछ अनि त्यस पछाडि आएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चटनीको लागि यता अन गरौँ यहाँ आएर तपाईँको चटनी होइन मोमोको लागि चटनी बनाउनको लागि यहाँ तपाईँको टिमुर छ लसुन छ टमाटर छ अनि यो रातो खुर्सानी एकछिन पछाडि फेरि हामी तिल भुट्छौँ तिल भुटे पछाडि अनि त्यसलाई टक्क मिक्सरमा राखेर अनि मोल्छौँ होइन डल्लु डल्लुले कति प्लेट खाने हो त नि 2 प्लेट त रुच्छ ल यी नानीले गोरी नानीले चाहिँ राम्रै बनाएन है यस वाओ नाइस Thank you. I've one perfect, I think. Yeah. या नाइस वान लभली वान चटनी इज रेडी यस चटनी इज रेडी मोमो इज रेडी त्यो तार अफ गर ए ल फाइनली भान्जा पनि होइन अलमोस्ट युआर दिएर है अलमोस्ट के बट सी मेड इट भेरी गुड लर्नर्स Yes, धन्यवाद. धन्यवाद We try. यस Okay. Yeah, that's not good. एउटा हो त कुनमा खाने भात ल्याउँ त कस्तो के ल्याउनुहोस् ल यता अघि बनाएको मोमो यो भेज मोमो भेज मोमो रेडी चिकन मोमो रेडी यो कसले यता साइडमा भेज मोमो कुन छुट्टै राख्थ्यो है यसलाई साइडमा राख हाम्रो एकजना पाहुना चाहिँ भेज खाने हुनुहुन्छ With dumplings. झन् अलि खाए थपिदिन्छु चम्चा पनि मिलाएर राख्नुपर्छ है बुढी त्यत्तिकै जहाँ पनि गर्दैन हुन्न चम्चा दिँदा ट्याक्कै यसरी गरेर मिलाएर हो यहाँ यसो गरेर यो भेज ल भेज दिएर पहिला उहाँ छेउमा उताबाट जाऊ द भेज मोमो इज रेडी You can fry now. Only make the chutney. Huh? The chutney. Yeah, Garlicky chutney. Right? garlic, yeah. And chicken momo. Oh, wow. धन्यवाद. अब एउटा प्लेटमा भान्जाहरूलाई नि हालिदेऊ अनि त्यस पछाडि बनाउन सुरु गर भने हो ढिलो हुन्छ कि भन्ने हो Picture? ठिक छ वुड यु वान्ट टु टेस्ट प्लिज एन्ड देन टेल अस What taste is now jumping? Yeah. Let's go for it. Bit of rice wine first. ए कोदोको रौसी Amazing. कोदोको रौसी Kodokoros. रौसी धन्यवाद. लायो Mwah, mwah.
क्यारे लिएर And जाने then we try प्लिज with the इन्जोय veggie इन्जोय योर मोमो Yes. सानो Chicken momo, या veggie momo. मस्ट टु बी हट या वाओ कैसा है वेज मोमो इट इज गुड Really good. नाइस Delicious. थ्याङ्क यू Yeah. Really good. Wow. Better than in the store थ्याङ्क यू or in the restaurant. यसो गर्नुहोस् यसो गर्ने यसरी राख्ने यसरी राख्ने अनि गममा खाने हो यसरी खाने र हामी यसरी अब अहिले चाहिँ मोमो सेयरिङ गर्दैछौँ अघि पाकेको मोमो चट्ट होइन त भन्छ हामीले मोमो खाइसके पछाडि उहाँलाई थ्याङ्क यू भनेर होइन थ्याङ्क यू भेरी मच फर भिजिटिङ अस सपोर्टिङ अस ओके Thank you so much. उसलाई लगाइदियो के Thank you. Thank you, Auntie. Thank you so Ah, much. you're It was so so cute. nice. It was really We good. loved it. Thank you so much. Can we make picture? ल फोटो हाल्ने बरु ल यो त फेरि डल्लुले चाहिँ कति पिस खाइसक्यो भनेन हौ ल केही नै हुन्न ल मान्छे एउटा यहाँ हान्नु त मेरो त्यहाँ भिडियो छ है त्यहाँ एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you so much. We absolutely loved it. And we loved learning it and thank you so much for inviting us. Thank you so Good much to for see you. hosting us. Yes, Yeah, thank you. yes, maybe Thank at Mount Everest one Yeah. day. One day. Would be Who cool. knows? But for that you need to get, some training. Yes. Exercise a We lot. need to get fit. Yes. Mentality is most important and then after And that. if you push now, so Yes, yes. Thank you. Thank you. thank you, so thank much. you. Thank you. Good Okay, night. good. ल बाबु राम्ररी जाने है अब गुड नाइट थ्याङ्क यू गुड नाइट ल भन्छ बिस्तारै है ल हस्, ल ल ल ल र अन्तिममा उहाँहरू मोमो खाएर मोमो बनाउन सिकेर जानुभयो